Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Sari batangku ia ni akan pakala berkering Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Amunyi mujiki segan syukur ki mangri karing Allah subhanahu wa ta'ala. Yani aka asare ki papinyaman rilalan talasatta. Ansare ki hidayah. Ansare ki papinyaman tappa. Yani aka amantan rilalan barambanta. Sehingga nasabari anjo sumpain papinyamanga niya maki anto laksanakan yang asen na parentana Allah Ta'ala na nibukoi yang asen na larangan Allah Ta'ala. Sa ribatang kunya kan ipakalabir Allah Ta'ala. Asalawa ki esagang apa salama mangrikali malakbirik na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba iya mi anto nak bita ansare ki petunjuk. Ansare ki ante kamma carana nak kulle ni gappa ni kanaya adrungan katojengan Allah Ta'ala. Nasaba seandainya tiada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ngajari ki maka tena naki ang yising akkasuya mangir kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sari batangku ya gania ka ni pakala bere kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah drilalan na ane kesempatan ngak barakka ka ero ka pabatuang kisah cerita malak bere mangeri dalle ka malak beretta. Yami antuni kanaya apa anjo sabak na ni kanaya burak ne rilalan na rumah tanggata na tuli biasa nasu mangeri keluargana, mangeri banenna, mangeri anakna, mangeri rampi balak. Bahkan kadang-kadang yang ibuntulu sek reburuk ne biasa mana ni orang je cerita baju nasu je. Ya. Ternyata sari batangku yang nia akan dipakalak berla Ta'ala. Nia sahabat-sahabat tertentu sehingga reji masalah aku le anjari masalah riang asena anjo kegiatan. Ya. Contoh nak kuliah anjari balakna nasuna jadi balakna. Tapi pun namangi manja mereka toroka. Yare kari tampak jamam marai. Biasa nasutonya betul menjoing. Hanya ada satu sebab. Tapi sebelumnya sari batangku yang akan dipakalak berla Ta'ala. Kupala hibat turi ati macinonta. Kupala hibat turi ati matangkasatta. Nakidukung yang anna channel ka. Teka macarana ni dukung. Ni bantu jami antu niat nikana subscribe. Ya, niat jorawa warna eja. Ni panceki anjo nampak ni ubah anjari warna putih. Ni tong jo rampina gambar lonceng ya ni kilitong ya anjo. Nasaba sekali ki jalan nyo sempangan ni pencet maka itu sangat membantu channel ini. Sehingga ki bantui ni kananya kabajikan untuk berjalan. Saya batangku ni kanaya pala berla Ta'ala. Punna bicara kini kanaya rumah tangga. Tena rumah tangga kami nambaji singkam mabaji na rumah tangga na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anyo na bita nagalla raki rumah tangga na baiti jannati. Anjo balaku surga ku nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angapa sa ribatangku yan akan ipakala berla Ta'ala. Nasaba anjo nabita
Tena na ba anggap pasusah si kamma ni gappa ya gitte susana rilalan rumah tangga ta. Ya punna ni apain rumah tangga allo a besere. Bari bahasa Injai riba mi galasia. Tangalloi cangkiri apa ya piring ase riba. Karuwengi kaderaya set riba. Tapi Nabi Muhammad SAW tena na leba ni gappa masalah kamaya anja sumpaing. Sehingga nakana Nabi baiti jannati. Anjo ballakku nakana surugaku nakana Nabi Muhammad SAW. Na iya gallara ka tena na leba nagappa gallara. Ribokana Nabi Muhammad SAW. Nabi je sendiri aku lempake ne gallara ka. Gitte ni kanaya rupa tau biasa. Ni kanaya umma batur Nabi Muhammad SAW. Ya, kadang-kadang kamu jo sumpai. Silalon nasi kabajiki. Abesere bise. Silalon nasi kabajiki. Abesere bise. Ngapain? Nasabak ni kanaya rumah tangga tena niat rumah tangga singkam mabajik na rumah tangga na Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi para lu ni pahang kana niat sabak na anja rumah tangga sumpai nak kulit tu tidak beser tahu. Dan ini kubabatuan ke terutama mangere kate ni kanaya bak bayi. Ya ni kanaya bayi. Ya. Anjer ko babatuang ki. Mabiasa kinto digatte ni kanaya bak bayi ngapa nyubur neng kuna sikek de nasun sede. Sikek de nasun sede. Sikek de amor-amor. Anja sumpaeng niya sabakna nakule tuli nasu. Nasaba ni kanaya sa burak ne. Pun niya ni kana burak ne baji nare nakana kalen. Maka tena na nasu pun tena sabakna. Ya. Nakana atau cara deta tena ambu puna tena pepe. Ya. Tena kule ni balik kana tena pepe puna tena ambu. Nasaba pepe ronia nampania ambunna. Maka kama tomi ni kananya tuli nasu ni kananya burakne. Tena nasu ni kananya burakne puna tena sabakna. Puna nia paling burakne anun tena aja sabakna na tuli nasu ini perlu ni pakutandangan kana apa garinna yang sampai nya garinna. Ya. Ternyata yang pertama sabakna ya sampai burakne na tuli biasa nasu-nasu. Nasaba niat nakacinai na biasa tena ni sareangi. Ya. Ya ini sari batangku. Ya mungkin aku tak nak kena apa anjo. Tantu ni pahang ini kanaya rumah tangga. Inji ni kaneta si apa? Si kalabini. Nia set rajama-jamang tena atau si kalabini tena nero anggau kan jama-jamang. Na puna anjo jama-jamang tena na terlaksana. Batunya sumpan cinna na burak nenta. Na tena nene sariangi. Iem ni biasa sabakna na tuli nasu ni kana burak ne. Ya biasa minia nampe di kota nambah baji moro-moro mi. Karena ternyata anjo sumpaing sabakna na tuli nasu. Nakana atau cara deta doktor ka. Ya orang yang punya ilmu di dalam ilmu biologi itu. Nakane ta corak detta anjo buraknya sumpaing pun naiki anjo sumpaing cinnana naiki anjo sumpaing erokna na tena na gau kang jama-jamanga maka paral ni pangkana si pue jento akan re otaknya sumpaing buraknya injo. Jadi ini kita bani harus nyipang pun naiki cinnana buraknya na tena na kisareangi maka si pue je otak anak kanre na pun na si pue otak kanre ini biasa maranaka. Biasa tuli nasu, nasabak memang si bue jo tak nak kanre. Ya. Sari petang punya kan dipakai berdatala. Itu enjo supaya sebab pertama. Ya. Sebenarnya banyak sebab, tapi nah kuliah ini merukapan kurapin pabatuan ki. Jadi kuulangi pole angkana ternyata nih karena ya rumah tangga tidak semudah dengan yang kita bayangkan. Tena na lomo-lomo singkama ini akan di dalam ulun tani pikiriki. Jadi ini saya sampaikan juga untuk kaum muda-mudi. Iya ni aka akal-akalenja. Perlu kipahang kana jangan sampai kiare ki loi masalah tadi tenana pa keluarga ta.
bai nenta yarga burak nenta nanikana sallang pun niat menji burak nengku pun niat menji banengku nakulle kurang mi masalahku. Perlu ku sampaikan karena semakin lebar ki berkeluarga, semakin lebar ki bunting, maka anjo masalah ya semakin lompo masalah lebatu. Ya, anggapan ini karena semakin lompo masalah lebatu. Masalah pertama, anjo supaya kali-kali kita nani ongkosi, kita sebagai burak nih, kita nani ongkosi. Paling punang ngandre ki lebar. Dari pakaluru ka punak kaluru ki, lebar ki mali kaluru selesai minum kopi selesai. Tidak dipikir ki marahin, tapi pun lebar ki abai nih. Temi lani pikir ke kanreta, lani pikir ke kanrena anak na tawa, lani pikir ke kanrena banenta, pakaian na banenta, tapun na banenta. Jadi semakin lo anjo pikiran, anjo beban pikiran atau tambah. Jadi perlu sampaikan, angkana jangan sampai ki hari karena lek bamu tau bunting, lek bamu tau kelebine, kelebini, ni karena minta kurang masalah ya, ternyata tina. Ternyata pila lompo jadi masalah lah nyolo ya. Tapi apa nih perlu disiapkan? Tena nak lagi bata. Ya, tena nak lagi bata. Nah sebab pun na bata ki bunting, bata ki berkeluarga. Berarti gitu lah patantu ni kan dalle di dalam batang kalenta. Padahal Allah Taala empat tantu ia ni ka dalle lah ni gapai di dalam kata lasan rumah tangga ta. Namun nakana tu pandritata, nakana Nabi Muhammad SAW pun niat tahu akale-kale inja. Tena panale bak bunting. Mana tekam mabajik na as-sambayan, mana tekam mabajik na batina ang ngaji, mana tekam majay na pasidagkana. Pun natena panale bak kalewini, maka perlu inesing ang kananampa itu si polon tapak na. Ya, baru separuh imannya. Tena pana sampurna pagkasyan na Allah Ta'ala. Tapi pun lek bak mo tau bunting, lek bak mo tau berkeluarga, maka anjo sumpaing tapak na si polon langsung isampurna. Langsung sempurna pagkasyan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi kita hanya perlu mempersiapkan mental kita. Antekan mabatina ini supaya kita bisa menikmati. Dia bagi-baginya punna anjur rumah tangga tan dibimbing ke agama ini. Ya, punna dibimbing jo sampai rumah tangga tan sabak dasar agama insyaallah. Napaga salama ki Allah Ta'ala. Rilinu lak bilak di pada ribokona Allah Ta'ala. Kamu juga kapang kurapin babat tuang ki pamapurangi punanya salari batik apa batu. Wabillahi taufiq wal sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.